karaida leme jasi teso keda aboliak show kwape natna ka cricket, football, netball, tennis, keda kerit. Teso nesbobo e kamareng kanu aitegiaro aboliak na ka baseball. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Let the balls reach. 4, 5, 6. Aboliak ngina itolo show teso maete mopira lo didi teso maete aswat ay nomia nisa daw ay chukokin koto malaro na aboliak show ko ibuga lo soroti. Just stand, okay, don't chill. Come on. Go. Don Steven Esabu etutuoron loka baseball yesa balebe karada leme mama aboliak ngin koteso konye kapakina kesi anyinebe aboliak na ka baseball nesiriami aboisho kere nu koteso kasakro mejo kakaboliak na jasuma ni jana rete iduwe bala kopani solota ne pete balbi ngone kan kere lo dawte jata ija anu aboliak na pengal monye icheto makese ngomak yori basti kidichel mwape alemu sabola ne rana jokan tete ngesi mota kwapa na ko itamto ni topolo ngesi so como ça lo yeso training just samu no be apodi to ngale pede Agangat ni sabola na Agangat so in all possible ways the best Agangat so na just without time or knowledge anu ngara kino training ane Bastin Abdul Mbarak aboliak loka baseball konya koi kide na koi Uganda yese balebe apedo aboliak na ka baseball ay medai kininges koi pone sholu egelegela akutongotia kwenye na take kere lo teso de aboliak na raibola na joke kede bola ne pranga rakinjo to mabola shokere ngai kija ngaren konna jokan roja bola re cricket kede handball football joja bola na nara kama nara kisaba kede krole fitness kona tu so korona chura ntatekere auri akana jaskinyangi na be chama tsiso idwe nguna poto shaking sasha space nyo her game ne back baseball kede shaking besi a discipline kede arimaria chetu makere teso kwape e region nesa diopet koto maboisho nuko Uganda nuda ejasi kede Atalanta nu egelegela akwa puok Gabriel Eseko Kanuka TV East Koibuga Soroti. Let your glove cover with 2 hands.